Zdravo svima! Neko vreme nije bilo, ali sad vraćam se na ovu temu. Danas pričam o tome koje su najčešće greške koje se često nalaze u formalnim pismima, takođe u pisanju motivacionih pisama. Zašto danas pričamo o ovome? Zato što većina ljudi koja kaže da im nije potrebno toliko engleski u smislu komunikacije, ipak ga koristi za pisanu korespondenciju. Prva stvar, nemojte koristiti Google Translate da ubacujete ceo mail unutra i onda na taj način da pišete. To nije dobro. Druga stvar koju ljudi često greše je to što pokušavaju da ono što je već napisano na srpsko, bilo da je CV, motivaciono pismo ili formalno pismo koje smo prilike smislili u glavi, direktno prevedu na engleski. Prevođenje je nešto što je veoma zahtevno, što se na Filološkom fakultetu uči na sve 4 godine studija, što i za studente Filološkog fakulteta predstavlja problem, bilo studiraju engleski, francuski, italijanski ili bilo koji drugi jezik. Tako da nemojte se igrati prevodioca, nego napišite novo pismo na engleskom. Naravno, u skladu sa onim što ste zamislili u vašoj glavi na srpskom, u skladu sa tekstom koji će imati napisano na srpskom. Zašto? Zato što kad vi prevodite, vidjet ćete da je ta rečenica prevedena. U smislu i dalje će imati tu neku srpsku konstrukciju. Druga stvar, možete se zeznuti kao pitanje slaganje vremena, koji je ipak drugačiji na srpskom, drugačiji na engleskom i generalno na srpskom, pošto nam je to ipak materni jezik, koristit ćemo složenije konstrukcije koje možda na engleskom jeziku i ne možemo tako lako i efikasno da upotrebimo. Tako da iz ovih razloga nemojte prevoditi. Druga stvar je obraćanje. Kako nekom da se obratimo? Kažemo negde obraćanje sa gospodin, gospođa, gospođica na engleskom jeziku je pomalo prevaziđeno. U smislu, ako se nekom obraćamo u prvi put u životu, na ovaj način ćemo se obratiti. Dear Mr. Robertson, dear Miss Robertson i slično. Ali pazite, kada su u pitanju žene, ženske deo populacije, kao što kod nas su sad svi postali gospođe, kako bi se izbegla ta diferencijacija između gospođe i gospođice, kako se ne bi samo neko udati ili nije, tako isto nešto uvedemo na engleskom jeziku. Postoji ms. Znači to nije ni miss ni missis, nego ms, koje da kažemo tako srednje neutralno i sad se koristi opet kako se ne bi znalo da je žena udata ili nije udata. Danas nam je video bio koristan, snimat ću još ovakvih videa. Obratite pažnju kako pitanju engleski jezik. Obratite pažnju kako se nekome obraćate, a posle, kad ste već stupili u komunikaciju, možete stalno koristiti first name basis. Dear Clara, dear John i slično. Takođe, kada je pitanje adresa na engleskom jeziku, evo ovo je posljednja stvar koju sam pomislila isto bilo odlično spomene, stavite broj ispred ulice. Tako se piše na engleskom jeziku. U srpskoj je nama logično ide obrnuto. Jeste. A zašto bi se neko zbunjivao kad vidi vaš mail? Nema razloga za ne. Pišite mi slobodno ako imate bilo kakvih pitanja. Vidimo se uskoro. Zdravo!